Shubor nakaslem jong unongsan hima. Gajing thap vote banjit yunong mikmat siya kay yung darbar tawan ka jila na soyong constituency manta kasing ka shiphotre ujamang arajara pulay kalong kabayat bed. Habayo man yakran ba ukartong ka UDP hadin baladap ban thap vote ubaksan Charling do ulaong ba usngos kam bo nyo ban khet yo so jong ka jingjap ha kani ka kenti na markipat baru kidan ka jing sngos kam hau manlong no mikmat nakbenta jong ki. Ngati ngalong confident naman boleh nalodi ngalong confident ba na pasang ya in the election. Dasir mo credit ngalong confident pajba din confident. I'm very much confident with the love and faith of the people of Soyang constituency in me. Hanni te kadang south ligi polling station. About Soyang constituency, if you take away 5 polling station, 39 is UDP. Bisut hukum nak kecil kun tak dalam baik UDP buat NPP ku ba. Ya ngaso mana baka UDP marway the rest they come to buat naik comments about US 5 Dia kis ngau piang mana bukan jingkar man ka kibut ba kita don ke jingit mahe na kom na. Jingi jema mahe baru lupa kan ni pajba kewan kadega jingi jema pementah pada jingi le juga di kasur jom pajba katari we